Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман як се рӯз пеш навор кардам ки қадами қурбон агар ҳами офизию ҳами нағмаоша бас кунад 10 та маткаро мекунам. Як одам наистад ки қадами қурбон бас намекунад. Бародар, ман фикр мекунам ки бас мекунад ҳами офизиша, барое ки ман қадами қурбон майдакиш мешиносам. Ина видеое ки оли нав яксолаву думоа буд. Ман мемонам шумо тамошо кунед, баъд мегӯем ки ин бародар тоҷик амира мешинохта ё не. Хай навора диден чихе ин вақташда ҳами нормални рақс бозӣ мекард. Баъд ин қадами қурбон карочи вақти сифи сеюм буд, сифи сеюмишдам рақс бозӣ мекард. ҳозир сифи сеюмишам рақс бозиша мемонам, тамошо кунед. جامش درازه میکرد جام بچه بازه میکرد جامش درازه میکرد جامش شکل تکرده می پاها گوش بازه میکرد جامش شکل تکرده می پاها گوش بازه میکرد آهای کنیم چیکار کنیم ناز بدن اشتر آهای کنیم چیکار کنیم ناز بدن اشتر اشتر کنم айна сиф семиш да диден чихе рақс бозӣ мекунад. Ман мехоҳам ки ами қадами қурбон ами нағмаоша бас кунам, диёнагарира туи пуи ами хеле короша ва занбурбоша шогирди ман шавада. Барам қалои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад, куҷое бошен ободу сарбаланд бошен. Дар комментария чӣ қадар шумо бисёр аккурат наистед, ҳама қадар гуноҳи ман кам мешавад. Лайк, дизлайк, подписаться, комментария ҳама дар ихтиёри шумоест. алои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. салом бародари тоҷик, чӣ хел шумо? Корборо чӣ хел? Саломатиё чӣ хел? Ман аз шумо як хоҳиш дорам бародари тоҷик. ҳақиқатҳои ҳархелеро мемонам, маргу мурда гуфта ҳама ҷо пул ҷамъ мекунам. ҳава пеши рахшона гир бин чӣ хел одамон ҳам бисёр ваёи бачи дестай амири авай бин ҳамшар. ассалому алайкум акои фахриддин. ҳазор раҳмат падаратон ба ки шумо хел лошахӯрое меёбеду рӯёшуни сиёҳ мекунед, пешрӯи ҳамино мегиред. ҳазор раҳмат падаратон. ба ино аге пешроҳошуно нагиред, ино хел фарзандо шумо ёд метиҳанд. як кас бошад 4 фарзанд дошта бошад, 4 дига зиёд мешавад. як кас муҳтоҷ ба кӯмаки мо бошад, ага ино мегиранд дар равеку картёхтошуна мемонад. ҳазор раҳмат падаратон ба ки хеле одамой меёбед, публика ба меброред ки фаҳманд ки хеле одамо будин. ҳазор раҳмат падаратон ба акоҷон, ҳама хел дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, ман як чӣ гуфтане ба ҳамин блогерҳои ки ҳаққи мардума мехӯранд. шумо ки хайр кардане бошед бародаро, аз барои Парвардигор илтимос хайр кунӣ, номери картаи ҳамун одами хайркунандара партоӣ, номери картаи хитонана партоӣ, номери картаи ҳамун одаме ки ба кира мо хайр мекунем ба ҳамун одама партоӣ, ҳамун одама карташа партоӣ, на ин ки ай хитона партоӣ. ай худо битарсӣ. акай Фахриддин рост мегӯй. худованд тра нигаҳбон боша акай Фахриддин. он блогерое ки роҳи ростанд, онам низ худованд нигаҳбоншон бошад. он блогерое ки шайтонанд, худо бизанад.
سلام علیکم. اکای فخردین چخیلین سازین اغزین. اکای فخردین یا مهاجری زنم. اینامی ما همی صدای امیدی شیطان در برسانین که ای پروردگار نمیترسه ای بنده که نترسید. ایمانش غمش نمیته، وجدانش غمش نمیته. ای خداوند نمیترسه. بمبرای حالش ده بمبرم تری مرده کو ما بنامی زنه کیم کو منم تری مرده کورا کو با نام پروردگار حرمت نمیکنم این مردکشون حس نمیکنم برای در بری نمو سشا بیسته بمبرای حالش ده نامی قرآن او دیگه نگیره در دهنش بمبرای حالش ده مرگ برای او تری مرد جوان او مردی چه زنه که یا حرام آدم او گپ زنی او را بینه او فهمشید او را بینه نخو که تو هم تری گپ زنی هم تری کار کنی کارته او را تو کارته حق یک آدم بگیری و در کارته خودت بگذارانی ای بمبر توری مردکه سلام علیکم با همه مردم موجرو همه خویش دارو که یعنی کدوم بلوگیری که کارتش چه میمونه در ویدیوش برای همون دمایی که محتاجن سوم نرفتوین بیرین زنی که اگر کارته یعنی محتاج بودن که محتاج کارته همون باشه خیلی تا نکنین بحث کنین دیگه هم موجود به چروخ چون ایلا روشون هم بودستن گرده سوم رزدگی حرم خروج زیبت کدگی هم علیکم اکجان سوزی ناز سلامتی و خوبی چیکار میکنی؟ شکر است اکا شدم نه خیلی حرام ایو خورا باید هم کنم خواهیم دست مگه پرو ایرا جانش تمام اونجا دست زرد بومن آدم نمیشه وده آدم چه خورم گفتنش اینا تیرم تو هم کمی درشان نیست بیدموز بس کن بس نمیکنه خیلی چکارش نمکه بیناموس یک چیش میگوی اکجون رم باید هم مسکوه بری خفتی کاری کار نه حیات هم میفهم باید پلنه ندارم خور حرام بله هیچ نمیدونم چیش به اون یک زنگی ما رو تماشا کنم و دست موجود دارم خدا یکم هیچ کارم محتاج نکنم همون مردک باید باید بده مقصد بازیتش نبوده نداشته دارم کارتا بندان کارتا خسمی داری مختم و أيها الليل فأسهر وابتسم فالحب أحيا وقفت معهم بود بارك خیلی خفه نشین که شما مرد ما با مثال مردانی هستن شما برای مثال دستگیری میکنن مثال همی غریبه و زنها را دستگیری میکنن از برای الله من همین چند سالی که خیلی خود مثال شناسم گم میزنم هیچ وقت یکان مثال کاری ناحقی و نامردی تونه ندیدم هر کاری خداوند گفت زنه لیکن اگر که در همی دنیا رنگ خود داری مردهای دستگیر در همی غریبی میبودن که به نام پروردگاری یگان زن عذاب نمیکشید هزار رحمت که فخر جان برای دستگیریتان خداوند پروردگار همه وقت شما راضی باشه سلام علیکم اکای فخری سوزی برادر اهلیستان خوب هستی اکا گفتم پیغام در خودت برسونم اما نشد هم بلوگیرو نمیبراید چخ کنی اکا که مقصد نبازش قدامو مقصد میگیرن ده کسی ارده میکنن کارتای خودشون میمونن اکا همه تلی گفته که اکا که مثلا نمونن کارتای خودشون همون برای کار کنن یا موژیکا بوری برای کار کنن همون کار کسی مقصد اگه جمعون کم نشده کار خیلی حرام خوری میکنن چه خیلی ایده یک شد دیگه شما سبب شید که گفتر مرا گرفت اکا ایتا هم قدر التماس اکا ایجا بگی همی کار اکا بود که هم قیب ما مردم در یورده میتیم ما مردم در کمک میکنیم از برای الله میکنیم نه اینکه اخ آدمایی که هستن ماشینیکو یورده ما دیگه آدم میپرسه و یا کارتای خودشون میگیرن میمونن اکا که حرام خوری میکنن
یه بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله.